Sibon ku try Yesu ya ke jingle bha pamel the sai hangi hakini kisngi men ko para bertahu Yesu dor ma joi we we apa ini bagaimana kita jiwa kaum joi men ko para upah ni jiwa kaum joi Ahmad dari Tuhan. Sakramen Hasuwa ay no Yesu lagi ya kan usaha itu kami umbang jaya pa berada tayo ya kecilong day nagawa kaya ko lumawa akan jauh ko Yesu lagi tayo minta akan ni kecili kapag ni sama sa kubay pandai tang berkuno Lai yalau pu haksin ra usia matubam nomor ni kalau benar cuma panjuru lai dia kuri parlo usia matbe nomor ni kalau senang cuma kali kecil ni kapal gayo nagayo pulis buku kadai lebih ya berdua bajongi karena nanti ini kalau long di pasir le mansakri desmai ulai kami ini rogan kenal kami Kristen kali maka itu sedai akan baik bakal den bertiap tu jauh ke dalam Kristen itu maksudnya apa tayang ini bahkan sakramen jauh ke tinggi kadang jauh ke tinggi jadi bakal jauh ke tinggi sedai sakramen Eucharis ada yang nakabenta upaya itu. Nama kata ini kan simkia ya kan sakramen. Ini kan simkia berbor ya kan sakramen. Ada jingat pada jingat mulai. Pada jingat Kristen, oh Yesus dong akan lagi Eucharis. Ujisu berbor, uji keren jengi, haka jing jarjar. Diminta, daga jing jar, in pusan bat, in aba ujisu, bawan rong hapok no jungi. Namar ba, ujisu udai uparlog, haka jing jarjar. Ubar-boru ab, nakabenta jungi, haka jing jarjar. Dungin ong halagi jong kimin sim tukren sangi batu ngap ingi haga jing jarjar kisu kren daga jing in chu de ba jing jarjar de berjalan kisu daga jing in chu ba
Haga Gospel jong Yohanes ujisu uong ngadai ukpu jong jing im ujisu udon hapreng jungi hagane ka klip mat ka bamenta ngilong sha ki badon bok hadu kata-kata bau jisu ukun jong blai ublai hi uwan hapo kaduan pan ap nakabenta jonga bejong pi ban kela kabamut badwan pet yu ujisu uisi ya kepop badudai pat uparalok jong kinong pop tra jisu hak ne kapor kabamenta ngidon kami me ngidon kami me ko jisu hak jingiem jongi wathau ki pop kisang kitam kiduna hak jingiem jongi ki baman la kasingi shan boring i kutra jisu habangi don na preng jong jingye don rengkat bengi kutra jisu habangi kendo ye ki jingye hak jingiem jongi ngidon kami me ko jisu ngidon kami me hak jingiem jongi hakane kapor ke mementa ngi pelejmut bat ngi duai kerpang ngi kerpat ngi kerpon na me kutrai na kabenta jungi iwei pi iwei ki bai shim menta hakane ka adoration ke jungi kutrai jisu metiblut eki ki bangi don kam Andrei mehi melakular naga gospel jong Matthews kalonong kabanyau kedukot kabanyau kong tupan dan saayapi tuwad pin sa shem bertutit dan sapli yapi iduai kerpang utrai jisu ngipan name igijing don kam hagijing em jongi iduai kerpang nagbenta kitu baro kibapang kibaistom kibadon haki ying kisem haki hospital pergi jaka bersumar beper ikerpat ime kuturai jisu kata iki dak ti bas aj bersebun jong me bakin yo mat ikata jingkot jingkia kin yo mat ikajing ie jome kuturai iduai ru nagbanta
kimen sim ki balaklat no kimen sim ki deban don do keding pen kuj nagbenta ki pop ki barit ke baria ki chongki Iduai kerpang nagbenta chongki bakin yo mat no ikata jingjat hat bom chukut Iduai ru nagbenta kito ki basyaban ben nagbenta ke jinget hame guturai Tepen skem ni ke jinget jongki Tepen klan ni ke jinget jongki bagi nang la susu ban shanbor yelade ban nget ban shania teli telan hame Iduai ru nagbenta kito baro kinong pop ki balayat sakma name kuturai Yesu to persiaw ki to pa eu mensim jome bakin wanno sagaway kasem bat uway unong aw Iduai kerpang hagne kapor nagbenta I Jonathan Karmujai bin laj nagjing bam jingdi nagjing mlin basniu chungi Iduai ru nagbenta Esther Werlingdo bin laj na gajing kerni ha gajing di Iduai ru nagbenta ime ipa jong iliok share bagin yo berbor yakamet kebukot kebakia bankin kerngiu kerngai chongki bagin bahag kamai kaji Iduai ru nagbenta Ilenet Karmujai bedon apdeng gajing pang klong snam kuturai Yesu mede gajing kot nagbenta ki bapang tuktai da kti basad basbun jome bainyo nokloi kajing kot jingkia Iduai ru nagbenta Bantilin nongrang baidon apdeng gajing pang ring kuturai Yesu hakapor medang don hangne hasla perthei mijupin koj ikito ki bapang bastom mi isnei nagbenta kito ki bapang ki bastom khamtam kito ki ba pangsuj mi don rangkat bat ki kuturai Yesu ingkerpadi me kuturai Yesu an ayeki yakata kejingkot jingkia Iduai ru nagbenta kitu Iduai nagbenta Melisha Simyong bagindon berbor apdeng kejingi teli haging kasem jongki Iduai ru nagbenta Pilar Shisha Thaba baging kasem jongi bagindon berbor apdeng kemet kebukot kebakia bikin biang kin bit hekajing im jongki kebaman lagersingi Iduai ru nagbenta Isya Bamon Wanyang bin la mansakri khambhai me kuturai to pelaji nagajing pensoi kebabun rukom Iduai ru nagbenta Merciful but bahkan long Kristan kebashir raham Iduai ru nagbenta Jose Mario Fawa Benyo kejingkot jingkia Iduai ru nagbenta Ilsida Marbanyang Benyo kejingkot jingkia Iduai ru nagbenta Ikalvia bat kaying kasem jongki baro kawai Iduai kerpang ru nagbenta hame ban krau Benyo kejingkot jingkia bapura kejongi Iduai kerpang ru nagbenta kejingkla kebumod jong urat zon bla kuturai Yesu tepen sengotu bin sem ikajing im jongi hame Iduai ru nagbenta kaying kasem jongi sunita kongsni bagindon berbor apdeng kejingkot jingkia Nyaiti hame kuturai Yesu nagbenta kini baro kijunan kam jongi pad jong me
ngidun kami me kutra Jesu haki jing im jongi. Wan Jesu wan haki jing im jongi. Don ke jing koj haba me wan. Don ke jing kemen haba me wan. Don ke jing e haba me wan. Kohn men ku para kadno ke jing ngej. Bat ke jing shania jongi hau trai Jesu. Hatongi don mo kata ke jing ngej. Kumba ukpa temen jungi Abraham unget yublei polo lej syakata kajaka kebom syam latip ublei ulapha na yau hato ka jinge jungi kalong kumta ni hakno kerkom ka jinge jungi hau Jesu ide ben kli ku para benget hakne ka por ka bamenta larang idang telot ka jinge ka jungi hau Jesu tungin pai menta hakne ka sakramen tungin pai menta hagalor keduan Jesu uap na kabenta junga bajong pi kabenkong ka jingim jongi ngidon kami ka jinget lada klem ka jinget kalong le no e yengi panwan hakamat kene keduan habang inget ki baro kila banlong ki jingker pat ki jingker pon jungi ki jing duai ki jungi habang idon ka jinget baro in yo eki kuturai Jesu nginget skem bamedon apreng jongi hakane kapor ka bamenta bun ba kuturai Jesu ki badon kami me kam tam gitu ki bom sem lai op bentaru hakane kapor bani jungo ban pet yeme to dan lembat ki kuturai Jesu Gidwai kerpang nakabenta kaying kesem jong imabilis dekar. Gidwai ru nakabenta i Benedict lingdo bergejing temu babha jong i bergejing kesem jong i ru baro kawai. Gidwai nakabenta i marbiang kongsni bin bha kayo ka kamai kaji ha kaying kesem jong i bin don berbor pedeng kemet kebokoj kebakia.
Ngidwai ke pertang nakabentai Boniface Singkli pun labha pan mare ya ka kam jong i la shai ka singi uturai Jisu kitu ki basyanya bat ki banget skam hame kinyo pediang iki baro ka jingim jong ki idwai ru nakabentai Metrinda Walang bain nang karngiu jong i idwai ru nakabentai Idon Jingkermen idwai ru nakabentai Igaspar Walang Bendon berbor apdeng kemet kebokoj kebakia. Idwairu nakbenta kaying gasem jeng Ivinisha lingdo nong light. Idwairu nakbenta Kevin nong leer. Putrai unmap no ikipob jong i. Idwairu nakbenta Daniel ibadon menta hapo ICU. Idwai kerpang kutrai Jisu nakbenta jong i. Tukta kutrai Jisu idun kam ya ke jingkot ha ke jingim jong i idwairu nakabenta Freddy Konglam binyo no ke jingkot jingkia idwairu nakabenta pensunle riang tam pat ikornik Syabong bagindon berbor abeng ke jingkot jingkia badi kun gikti jong i idwairu nakabenta ke jingjat hat jong ke mensim jong Ikelius Kongbu Idwairu nam tagi inga sem jing malson malangiang bain ngiu bain lad na girius niu kinong shun ba ap thap ga jing im jong ki Idwairu nakabenta ke inga sem jong inarlang malangiang bakin bok karngiu karnga jong ki bakin don berbor pring ke jingko jingkia kam tam ibai hun malangiang bain yo nok loy ke jingko jingkia Idwairu nakabenta ke inga sem jong Marisha Lingdo Idwairu nagamta kahing kasem jong imelasang Masar Iwarfina Clara Kongbu bin la baban krekot Idwairu nagbenta kahing kasem jong Berlinin Maring bargajing temu bagrapang jong ifrang singi Idwairu nagamta Justina Basukshisha Kongbu bagin yo ikajingko jingkia bagin bahag kamay kaji bagin yo ikatagajingi hagajing yem jongki Idwairu nakamenta Ishanbor Kongwar Winyo jingko jingkia badin bahag kamay kaji kajungi Idwairu nakamenta Iwarfrina Idwairu nakamenta Imebehun Marwen Kasingi ka jungi menta kasingi Idwai kerpang bublay undon rengkat badi un ai kajingko jingkia un pelaji na kajing sniu baro Idwairu nakamenta Monika Sotun Winyo berbori kemet kebukoj kebekia Idwairu nagbenta kaying kasem jung kanik da kar Idwairu nagbenta kaying kasem jung Justina Kongsit bagindon berbor apring kajing berkajing map markliang Idwairu nagbenta Brigitta Marwen binyo ikajingko jingkia agajing im temen jong i Idwairu nagbenta kaying kasem jung Ibadon bak Maulong Idwairu nagbenta kaying kasem jung Ilas Bons im bagin yo berbor kemet kebukoj kebekia Idwairu nagbenta kaying kasem jung Iratelis Maring Idwai kerpangru nagbenta Gabriel Maring bin job hagatong bargajing temu gajong i Idwai kerpangru nagbenta Wanda Shisha Wanyang Idwai kerpang nagbenta Prangut Siparajung i bagin don berbor apeng gajing i kajingko jingkia Idwai kerpangru nagbenta Imerina Singkli nagbenta Karin Lanong bain klan agajing muj merkat Idwai kerpangru nagbenta kaying asem jung Irina Lamere Idwai kerpangru nagbenta Fatima Renta Tiang Idwai kerpangru nagaying asem Ivarisha Maunu Idwai kerpangru nagbenta gaying asem jung Banri Shisha Kongsni Nyai tiak ti jong me kutrai Jisu ikine baro kijundun kam jong kipat ringe ikun kijbait jong me kiwana kamat jong me kutrai Jisu panai ti nakabenta kijingdun kam kijongki Idwai kerpangru kutrai Jisu nakabenta baro kito kibadon kam ikajing jong me Idwai kerpangru hakane kapor bamenta nakabenta Priska Nongrum
don apreng kijingpang jingistom tukta memikotorai Jisu yi bain yo nok loy kata kijingkot jingkhia mat badmensim hagane klimat ka bamantang ini dem krup laki ko siu ban aingu aidem yo trai Jisu ba wan long blai hagadur jong ukpu Kasnam zome, nang baning yo barabot, yakisto zong kasing saspa. Miyo baim baraba sing sorzunom lazuno.
syukur jumlah